bre ljudi, evo nas ponovno u Croatia Games TV. Danas ću vam pokazati kako napraviti avion koji jako dugo leti od papira. Znači presavinete ovako. Znači presavinete ovako. Da dobijete ovako trokut i ovaj dolje dio. Sada to otklopite i presavinete ovaj tu dio na ovdje dole. Tako. Znači da ste dobili ovaj dio. I sad opet rastvorite. Sada pažljivo gledajte. Ova dva ruba spustite ovako da se diraju i tu u sredini malo izravnate i preklopite. Znači ovako, pa tu držite i ovaj gornji dio trokut stavite u trokut. Sad vam to izgleda kao mala kuća. Idemo dalje. Stavite ovaj tu dio prema gore. I također isto na drugoj strani. Kad se dobili ovako, presavite ovo tu, ovdje. Ovako. I to isto na drugoj strani. Sada ovo dvoje otklopite i to isto napravite samo naopako. Ovako i to isto na drugoj. Evo ga. I sada, ovo je teži dio. Morate odrediti gdje trebate presavinuti. Ovako. Ovako presavinete i ova dva dijela dignete. Ovako. Dobijete ovakav oblik. Sada to sve preklopite. Dobijete ovako. I sad preklopite ovo tu prema dole. Ovako. I to napravite isto na drugoj strani. Naš avion već ima krila, ali mi ga još želimo poboljšati. Ova tu dva dijela, ovaj tu dio, presavinete. Ovako. Vidite? I to napravite isto na drugoj strani. Evo ga. Sad je malo teže. Okrenete avion naopačke i ovaj zadnji dio malo potrgate. Do trupa aviona. Ovako. I sada to samo progurate do gore. I to je taj avion. Sad ću vam pokazati kako on to dobro leti. Evo. Ovdje je mali prostor, tako da ne mogu vam sada pokazati. Ali ovaj avion je predobar i previše dugo dobro leti. Hvala vam što ste gledali ovaj video. Nadam se da vam se sviđao.
Ako vam se sviđao, pogledajte moje iduće videe i lajkujte. Ćao!